smo čuli. I sve smo zapamtili. Skoro. Do Božića je ostalo manje od mjesec dana, a sve više gradova svijeta zahvaća, dakle, predblagdanski ugađaj. U Berlinu je jedna od glavnih gradskih avenija okićena s 500 božićnih stabala. Na njujorškom Manhattanu tradicionalnim koncertom otvorena je sezona zimskih praznika. Paljenje lampica na velikom stablu u središtu poslovne zone New Yorka pred Rockefellerovim centrom jedan je od simbola takozvanog američkog sna. Christmas here in New York is so famous. We want to know the tree, the magic of Christmas. Tradicija datira iz ere velike ekonomske depresije 1930-ih, kada su ga pred kapitalističkim neboderom podigli njujorški radnici. Od proletarske tradicije veliki kapital do danas je napravio spektakl koji se prenosi uživo, te s raznih kontinenata privlači u New York turiste i njihov novac. U Berlinu je svjetlosni spektakl raspoređen duž 4,5 km od trga Wittenberg do Rathenaua. Tu je i oko 500 okićenih stabala. No što je Berlin u usporedbi s jednom jedinom kućom u gradiću Rintelnu? Jedan bračni par ukrasio je 555 drva i drvaca. Liebe Familie hier Rumänien, das Rekordinstitut für Deutschland bestätigt den neuen Weltrekord. Das ist Ihre Urkunde und wir sagen herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Dankeschön. Weil das schön ist, weil es Entspannung ist und ich sitze einfach gerne da drin und guck's mir an. Više umjetnički pristup ljudskoj fascinaciji svjetlom nudi se u talijanskoj Monci. Multimedijalna izložba na otvorenom nadahnuta je mitovima, čudima i legendama vezanim za kraljevske vrtove, mračne i zagonetne evropske prošlosti.